Kiriya gereza ya Munzenze niyo gereza nkuru ya Nord Kivu. Hita utekereza noneho abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, sibyo bafungiwemo. Ese ubu ngubu nyuma y'ira jambo bameze bati baracyariho? Uwo ngo yarangije no gupfa no mu mutwe wa ni ukuvuga reba nimba bari baje babicaje hamwe n'abandi hari igihe bari bo bavuga zira discours bavuga zira discours buriya basubiye mu maserzi yabo ubusa baracyariho ahubwo. Ibaza ariko umuntu utinyuka akajya gushishikariza abicanyi ibisambo ibiki byose ati mugire nabi bagenzi banyu, kandi azi ko harimo bamwe muri abo bantu bafungiwe aho ngaho, sibyo? Urashaka kumbwira ko bari abantu ubu bamerewe bati baracyariho? Nkuko nabibwiye abadukurikira, amasezerano atarimo beneyo ntacyo amaze. Amasezerano atarimo M23 ni ibipapuro. Yewe n'ikimenyimenyi n'u Rwanda, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro we yanditse kuri Twitter avuga ko bitewe nari amagambo y'ubushotoranyi gashoza ntambara u Rwanda rutagomba gukuraho ubwirinzi. Wowe ministre w'ubutabera yaza akavugira ibintu byo mu marembo yawe, warangiza ngo bya bindi bavuga ngo kuraho ukajya gukuraho. Hari urabona ari abantu bo kwizerwa. Turabashuje kandi tubaye ikaze mwese abakunzi b'uyu murongo wa YouTube Kaya TV Rwanda. Hashize iminsi tutabavugisha Kaya. Yego hari yacemeho iminsi ndetse tutavugana n'abantu bacu, ariko ubu twashe twizere ko aho muherereye mumeze neza, abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda twizere ko bameze neza, natwe tumeze neza cyane. Yego. Nibisanzwe rero turavuga ku makuru ari kugenda avugwa hirya no hino. Kadere kuri iyi ngiyi ivuga ko tariki ya 25 Ugushyingo 2024 yego Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo na Tete Antonio wa Angola bashyize umukono kuri raporo y'ibikorwa bigize gahunda yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Iyo nkuru rero ndashaka ko tuyiganiraho Kaya. Yego, nimwe mu nkuru itegerejwe n'abantu benshi, ariko nimwe mu nkuru iri n'urujijo rwinshi. Aba bahagarariye diplomasi y'ibihugu bitatu n'u Rwanda, ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola bamaze gushyira umukono ku nyandiko y'urufunguzo ishobora kwitegwaho kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko guhagarika imirwano hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa basangiye kameme bafatanya na leta. Ni inyandiko rero imaze igihe kinini itegurwa, ngira ngo abantu barabyibuka kwa 31 Ukwakira nibwo abakuru b'ubutasi b'ibyo bihugu bari bemeje iyo nyandiko. Ni inyandiko rero igaruka mbere na mbere ku gusenya umutwe wa FDLR, kurandura burundu, ariko hagiye hakubiyemo n'izindi ngingo, ariko ingingo nyamukuru niyo gusenya umutwe wa FDLR umaze imyaka irenga 30 gera kuri 30 uhungabanya amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitanasize kandi abaturanyi. Nimvuga abaturanyi n'u Rwanda n'ahandi bagenda babiba imvugo mbi z'urwango, dore ko muri aka karere k'ibiyaga bigari FDLR yashinze imizi, imaze gushinga imizi, ishinga n'ikintu cy'urwango rushingiye kurimbura abatutsi. Kiragenda gifata imizi, gishinga imizi hirya no hino. Ubwo rero kugira ngo amahoro agaruke, mu bintu bya mbere byashyizwe imbere, byatekerejwe, byasabwe kenshi n'u Rwanda, ni ukurimbura umutwe wa FDLR. Ariko muri uko kurimbura niho hahora hazamo ese koko ibyandikwa muri ziriya nyandiko niko birangira, niko bigenda? Kuko si ubwa mbere ibihugu biteranye biganira ku kurimbura FDLR, ariko FDLR yaranze yabaye FDLR. Uko imyaka itambutse FDLR, uko imyaka itambutse FDLR, uko imyaka itambutse FDLR, kandi ariko iguma igenda iteza ibikorwa bibi, ariko igenda yica, ariko igenda isahura, ariko igenda ihohotera, ariko igenda ifata ku ngufu. Ubwo rero abo
minisitiri b'ububanyi n'amahanga baricaye, ni uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Kayikwamba Wagner, harimo Jean Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda ndetse na Tete Antonio. Barongeye baricara bareba iriya nyandiko, barongera barayisesengura, kuko si ubwa mbere iriya nyandiko bari bayicayeho, n'ikindi gihe bayicayeho muri Angola, ibintu bagiye gushyiraho imikono, telefone ihita iva i Kinshasa, Kayikwamba ahita ahakana gusinya. Ariko nk'uko byatangajwe na Angola, by'umwihariko ibiro ntaramakuru bya Angola ANGOP, byatangaje ko kuwa 25, ubwo ni kuwa mbere musibejo, aribwo bashyize umukono kuri iriya nyandiko kugira ngo harandurwe umutwe wa FDLR. Ariko ntabwo ari umutwe wa FDLR gusa, kuko harimo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibyo bintu rero bikubiye muri iyo nyandiko, harimo icyiciro cya mbere kizamara iminsi 15, kikazarangwa no gusesengura ibibazo uyu mutwe ushobora guteza, gutahura ibirindiro byabo n'aho ibikoresho byabo biri. Ni ukuvuga ngo ni icyumvikana neza muri iyo minsi 15, abantu bazaba bakurikiranira hafi ni ba bandi bo mu iperereza n'iza nzego z'ubutasi, ariko noneho zikaba ari inzego zigize iki, zihuriweho. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni urwego gusa rwa RDC ruzabikurikirana gusa, nk'uko iriya nyandiko ya mbere urumva yari yashyizweho umukono n'umukuru wungirije w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe umutekano n'iperereza, uwo ni Brigadier General Jean Paul Nyirubutama, hakaba n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'iperereza rwa RDC Justin Inzuki Kakiak na Mathias Berno Motondo uyobora urwo rwego rushinzwe iperereza muri Angola. Ukuvuga ngo bo baragiye bakusanya ibintu byatuma bajya guhangana n'uriya mutwe wa FDLR. Bamaze kubikusanya babishyikiriza, barabitunganya neza, babishyikiriza intuzi y'abaminisitiri, bari abaminisitiri bo ku rwego rw'ububanyi n'amahanga. Urabona rero abaminisitiri noneho nabo bashyizeho umukono. Noneho iyi nyandiko izashyikirizwa n'abakuru b'ibihugu. Ariko rero noneho icyo cyiciro cya mbere urumva gikubiyemo guhiga no kumenya ibirindiro naho bihisha, kugira babashe kubarwanya. Noneho icyo cyiciro kizamara iminsi 15. Noneho u Rwanda ruzatanga amakuru y'uburyo ruzubahiriza umwanzuro wo gukuraho ingamba z'ubwirinzi, runashyire mu ibikorwa byambukiranya imipaka byubahiriza igihe. Ni ukuvuga ngo mu byo u Rwanda narwo rurasabwa kuzakuraho ibyo bikorwa by'ubwirinzi. Ibyo bikorwa by'ubwirinzi ngira ngo Kongo mu kujya muri biriya biganiro igaragaza ko u Rwanda rwashyizeho ubwirinzi bukomeye, kugira naho mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko u Rwanda hari intwaro ziremereye rwashyize ku mupaka, ku buryo izo ntwaro zinyeganyeza busole GPS y'akarere k'ibiyaga bigari. Aho ngaho ni uhita utinyira ukatuvuga se ibyo bikorwa bifite ubushobozi, izo ntwaro ni intwaro nyabaki zinyeganyeza GPS. Ariko mba bitangaje usibye muri filmera. Oya, ntabwo ari iyo muri filmera, kuko rega buri gihugu cyose kiba gifite intwaro zacyo. Ubwo rero urumva u Rwanda narwo n'igihugu cyiteguye kwirwanaho mu gihe cyashozwaho intambara na Kongo, nk'uko ihora ibihoza mu kanwa. Urumva rwazanye intwaro z'ubwirinzi. Izo ntwaro z'ubwirinzi rero nta handi bakwiriye kuzishyira hehe? Hara ku mipaka. Icyo gihe rero na Amerika aravuga ati rwose Rwanda mukureho izo ntwaro, izo hari misile, hari amamizayiro aremereye cyane ku buryo GPS y'akarere igira iki, ihungabana. Ubwo rero urumva mu byemewe mu byo bashyizeho, ziriya ntumwa zashyizeho hari amasezerano, baravuga ati nuza turahiga FDLR nk'uko muhora mubidusaba, turahiga FDLR, ariko noneho namwe muraba mukuyeho za ngamba z'ubwirinzi. Ukuvuga rero icyiciro cya gatatu cyo gucyura abarwanyi b'uyu mutwe no kubasubiza mu buzima busanzwe no kuzahura umubano w'u Rwanda n'RDC, kandi urwego rw'ubugenzuzi ruruhe rwashyizwe na Angola ruzaba rukurikirana buri ntambwe izabiterwa. Ni ukuvuga ngo urumva muri ibyo byiciro byose hazaba hari urwego. Ni ukuvuga rero iyo ntambwe ya gatatu niyo kugenzura ese bya bikorwa birimo birashyirwa
mu ngiro ibyo u Rwanda rwiyemeje rurimo rurabikora, ibyo Kongo yiyemeje irimo irabikora. Nk'uko twabibabwiye mu biganiro bitandukanye, hari itsinda rishinzwe ubugenzuzi. Iryo tsinda ririmo Angola, ririmo RDC, ririmo ndetse n'u Rwanda. U Rwanda rwatanze abantu 3 ndetse na Kongo itanga abantu 3, abandi batangwa nande na Angola. Bazaba bagenzura ese ibyo bintu birimo birakorwa, birimo birashyirwa mu ngiro. Ariko noneho twebwe twita twibaza, ese ubundi bwo Kongo iri tayari biriya bintu kubishyira mu bikorwa? Kongo kugeza kano kanya iri tayari kwemera kwitandukanya na FDLR? Kongo iri tayari kwemera kubura imbaraga z'abarimo bayifasha mu kurwana na M23? Ese Kongo iri tayari kwemera gutandukana na bariya bantu barimo bafatanya kubiba ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo? Ni ikibazo gikomeye cyane, rikaba ari n'ihurizo ngewe mbona ko kugeza n'ubu nk'uko natangiye mbivuga, ntabwo Kongo yiteguye gutanga les FDLR, kuko bariya ni abafatanyabikorwa bakomeye, nibo bantu bakorana muri gahunda zose, nibo bakorana mu kubiba urwango, nibo bakorana mu kubiba amacakubiri, nibo bakorana mu kwica abaturage, nibo bakorana mu kubahohotera no kurya ibyabo. Ese ubisobanura gute ko bidashoboka ko batakitandukana kandi basinye amasezerano nyine yuko agomba kuyisenya? Ahantu ibintu by'abakongomani utabyizera, abakongomani ndyarya mbi cyane. Kuko nimba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajya gusinya amasezerano, ariko minisitiri w'ubutabera we akajya gushishikariza abantu kwica, gufata, kugirira nabi abanyarwanda, uhita wumva ayo masezerano hari agaciro afite? Uwo mu minisitiri agatinyuka akagenda agahagarara imbere y'abanyabyaha bafungiye mu magereza, akababwira ati ngenge kubahana misi yo kujya guhiga perezida wa Repubulika y'u Rwanda, kandi arabizi igihugu cye kirimo kiraganira n'u Rwanda kugira ngo amahoro agaruke. By'umwihariko ibyo bintu bikavugirwa hafi y'umupaka w'u Rwanda. Urashaka kumbwira ko abo bantu bundi bwo mu mutwe wabo urumva barashaka amahoro? Ese ubundi ubwo ikarita barimo bakina ni ikarita nyabaki? Ibyo bintu kwa muganga ntabwo bisobanutse. Ntabwo bisobanutse. Niba hari video wa muganga nabonye, hano ni inkuru nasomye. Minisitiri ari gushishikariza abantu bo muri gereza baza kujya muri gereza. Hariya uriya ni minisitiri w'ubutabera wa Kongo, bamwita Constant Mutamba. Yari yasuye imfungwa zifungiye muri gereza ya Munzenze i Goma. Mbere na mbere agiye yambaye agapfukamunwa kubera umunuko n'ubuzima bubi buri muri iriya gereza. Imfungwa zibayeho nabi, bazirwa bazirohamo, ibisambo, abicanyi, ba bandi bose birwa batoteza ba baturage bavuga ikinyarwanda bose, n'ibindi bitagaragase babajura bose, babicanyi bose barimo hariya. Noneho akajya imbere y'abarabicanyi kazabwira ngo ngewe ndifuza umutwe wa perezida w'ikindi gihugu, ndifuza ko icyitwa umunyarwanda n'igifitanye isano nawe cyose ahangaha, sibyo? Mu muhohotera, mu mugirira nabi, yewe akagera akasa ibaza ariko gusaba abicanyi, abanywa rumogi, bagizi ba nabi kujya kwifatanya na leta kujya kurwana, ngo ni kujya gukuraho M23. Urashaka kumbwira ko biri ari ibintu? Constant Mutamba, kandi rero abatazi Constant Mutamba bashobora kugira ngo ni ibintu bije kano kanya. Abantu barimo babiba inzangano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntago ari ibintu birimo biza aka kanya gusa, kuko uriya Constant Mutamba ataragirwa minisitiri w'intuza w'ubutabera, uriya yiyamamaje amatora y'ubushize, yari yiyamamaje, buriya yari umukandida, urumva, yari mu bahatanaga na Tshisekedi, urumva. Noneho mu migabo n'imigambi yaranafite, yari yo kurwana no kuza mbere na mbere. Ikintu yashyiraga iturufu yashyiraga imbere yari nk'imwe ya Tshisekedi yo kuza gukuraho ngo ubutegetsi bw'u Rwanda, sibyo? None urabona noneho yabonye umwanya, abo ni minisitiri, ni Somambike kwa nuza kwa Tshisekedi, aragera i Goma ati ngewe rwose ndashaka perezida wa Paul Kagame, ndashaka kumujyana mu nkiko. Yanahishuye ko hashyizweho ikiguzi
hashyizweho ikiguzi cy'umuntu uwo ari we wese uzafata Perezida Kagame bakamumushyikiriza. Aranavuga ati ngewe niyiziye noneho igoma kuza kumutwara nimba ari bumukura igoma nimba bigoma nimba baye niho itubonera rero ko nabiriya byose bibitwa ngo namasezerano niho itubonera ko bari abantu utamenya uburyo batekereza kuko nagwa wambwira ngo Minisitiri w'Ubutabera aratinyuka akavuga ngo ndashaka Perezida w'igihugu kumufunga sibyo ngo naje gomba gufata Kagame bigoma burani n'ubusazi kibirana byita ubusazi uriya Costa Mutamba ni ideology bafite ubwo yiyamamarizaga kuyobora Kongo umwaka ushize sibyo biriya bintu yabishyiraga imbere Tshisekedi yananiwe kubakubitira u Rwanda ngendaje ndubakubitira none ati ndashaka Perezida wa Paul Kagame kumushyira mu mapingu urumva abo bantu intumwa nkuru ya leta undi nawe akegura amavarisi ngagiye Rwanda kujya gusinya bashaka kumbwira ko ibyo bintu bajya gusinyira biba ari ku mutima. Ese Tshisekedi we yumvise iyo magambo y'abo bantu biwe bigenda bita ariko ntago nanone ntacyo yabarenganyaho kuko nawe ubwo aheruka Lubumbashi nawe yarabivuze sibyo rwango style uracyahari kandi kwibaza ati sebura nyabira bintu Tshisekedi abari kuyibona cyane aranezerwa bana nabambari be kubera ko iyo umuntu yarari muri opposition mu gihe cy'amatora agatsindwa kamu mwanya kubera ko nyine bahuje niba nahita ingengabitekerezo simbizi mbi kandi mbi buriya kiriya cyo si icyaha cyo kuvuga ngo umuntu ngo yanamushyiraho amafaranga ku muntu uzamuzanira umutwe we urumva bariya abantu niho uhita utekereza ko aba bantu ubundi bwo abakongomani ko ari abana benshi bikundira umuziki bikundira akabumbu bikundira ibiki ari abanyamahoro bamwe na bamwe bazi n'ubwenge banize baminuje utekereza bari abayobozi babo batekereza bati no gushaka gushimisha gusa Tshisekedi Minisitiri agatinyuka akavuga amagambo nkariya akabwira abagizi bana bari muri za gereza n'abafungiye ubusa noneho hita wibaza sibyo ubu hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye muri Kongo by'umwihariko muri Nord Kivu kuko iriya gereza ya Munzenze niyo gereza nkuru ya Nord Kivu hita utekereza noneho abavuga ururimi rw'ikinyarwanda sibyo bafungiwemo ese ubu ngubu nyuma y'ira jambo bameze bati baracyariho uwo ngo yarangije no gupfa no mu mutwe ni ukuvuga reba nimba bari baje babicaje hamwe n'abandi hariya igihe bari bo bavuga zira discours bavuga zira discours buriya basubiye mu maserzi yabo ubu se baracyariho ahubwo ibaza ariko umuntu utinyuka akajya gushishikariza abicanyi ibisambo ibiki byose ati mugire nabi bagenzi banyu kandi azi ko harimo bamwe muri abo bantu bafungiwe aho ngaho sibyo urashaka kumbwira ko bari abantu ubu bamerewe bati baracyariho ese we kiracyaha ubundi bwo cyo gushishikariza abantu kurimbura abandi yakiryozwa nande buriya niyo patriotism nibwo wazarendo buri hariya muri Kongo sinzi nabo abazungu abandi bita ko nyine bakurikirana uburenganzira bwa muntu sinzi impamvu biriya bintu babibona Human Rights Watch yoyo ninuza ni igipupe ni ibikoresho biri aho ngaho nibijye bigutangaza gufuga ngo Human Rights Watch bugafata u Rwanda ngo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu ariko Kongo bakayishyira ahantu heza baratwika abantu ku manywa y'ihangu bararya abantu barabashyira mu mapine urumva abantu barabakurubanga ku modoka zikabirukankana abantu nabi batabakorera yewe nizo gereza abantu bameze batya kandi buriya butumwa yatanze hano hirya Igoma muri gereza ya Munzenze nibwo yatanze muri gereza ya Ndoro nibwo yatanze Makara arimo aragenda azenguruka mu magereza hose agenda areba ni bande bari tayari ni bande biteguye tubagabanyiriza ibihano byabo ibihano mubireke muza ahubwo mujye ku rugamba kujya ku Rwanda urumva FRDC yatsinzwe sibyo Wazarendo batsinzwe sibyo abacanshuro b'abazungu batsinzwe sibyo Sadek bahuruje kuri diri batsinzwe abarundi bandayishimiye barakubitwa amanywa nijoro sibyo za mayimayi nuko none ubu leta ya Kongo yatangiye recruitment muri gereza ibaza abo bantu bari muri gereza
kubazana kujya guhiga abantu runaka, ubwoko bw'abantu runaka. iyo nuzi gitangira kuvugwa, kwanza iyo disikuru igitangira kuvuga, urumva bahita batangira guhigira hehe mu babana muri gereza, kuko aravuga ati uzitwara neza ahangaha ahemukira abo bantu anabagaragaza, tuzajya tumubonamo nk'intwari tumuhereza ku rugamba. Kuva icyo igihembo cyo kwica ubundi bwoko, igihembo cyo guhiga bene wanyu ngo nuko mutavuga ururimi rumwe, ngo urabita abanyarwanda. Ikibazo gikomeye cyane, kiriya gihugu kirarwanya. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo n'ibintu by'ayo masezerano biteye asye. Njye nigize kubona mbone n'abanyamakuru baho rwose banezerewe ati rwose tugiye kuri trake yo kujya guhiga Paul Kagame. Paul Kagame baramuzi, n'abanyamakuru se nabo bakabijyamo. none babaye ibikoresho indirimbo itewe niyo bikiriza. Nutayikiriza urisanga muri iyo gereza, kandi none nujya kuyisanga murashinjwa ngo urakorana n'u Rwanda. Ubwo nimba washinjwa gukorana n'u Rwanda ugasanga bamumunzenze, urumva uri burare? Birataye babibi noneho ntago waramuka. Uri umugambanyi. Ugiye ukumbwira ngo amasezerano, ngo bari mu masezerano, nk'uko nabibwiye abadukurikira, amasezerano atarimo bene yo ntacyo amaze. Amasezerano atarimo M23 ni ibipapuro. Yewe n'ikimenyimenyi n'u Rwanda, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro we yanditse kuri Twitter avuga ko bitewe n'ariya magambo y'ubushotoranyi gashoza ntambara, u Rwanda rutagomba gukuraho ubwirinzi. Wowe Minisitiri w'Ubutabera yaza akavugira ibintu byo mu marembo yawe, warangiza ngo bya bindi bavuga ngo kuraho ukajya gukuraho. Urabona ari abantu bo kwizerwa. Aragenda bakanywa ibitabi, yamara kunywa ibitabi agakora ibyo ashaka. Sinzi uwavuze ati itabi ry'ibibabi, ati nicyo nangira itabi ry'ibibabi. Urashaka kumbwira ko Costa Mutamba hari yagiye yinjiye muri ya gereza ari muzima? Waba uri muzima ukavuga amagambo kwe Minisitiri? Noneho kugira atanga ubutumwa neza yakoresheje iki? Igiswahili. Yakoresha igiswahili kugira ngo abatuye muri bino bice bya Nord Kivu bose babyumve neza. Urambwira ngo amasezerano basinye ejo bundi ya 25, urambwira ngo Kongo iripakurura FDL, bameze nk'aho bonse rimwe, bacamatanye, bahoberanye, barongoranye, bahanye abageni. Ntabwo mbona ko Kongo iri bwipakurure FDL. Ntabwo mbona ko Kongo iri bujya guhiga, nta nubwo ifite rega n'imbaraga zo kubahiga. Kongo ifite imbaraga zo guhiga FDL. Ko bari no kwihiga n'ubundi uko barimo mw'imbere. Nyine biriya wagira ngo ni ibintu biraho byo gucengana, ariko ikiza byanga bikunda banza n'u Rwanda ruba rubibona, abajya hari ababibona, kuko sinumva ko nabo bajyayo bizeye ko Kongo bari bushyire mu ngiro ibyo bavuze. Kuko bariya bagabo iyo bamaze kurenga ikibuga cy'indege cyangwa bageze Kinshasa, bya bintu bita bihinduka. Yari amasigara kicara. Nuko uvuga ngo wagira ngo ninga bya ndi bajya babwira umwana ngo ni Imana nigendera. Wa mwana w'inumva, wa mwana ukora amakosa bamunyuza akanyafu akavuga ati mu bitavuba n'ubundi nigendera. Kuko biriya bintu ntabwo byumvikana. Use ni gute ibintu bihora byirepeta. Noneho ubu sinuza wavuze biriya. Uriya Mutamba wavuze biriya. Ubu ejo uzumva n'undi avuze ibindi. Wongera wumva hatangiye izindi vurugu. Nukuvuga hariya nimba atari mu yajya bavuze akantu, nuwavuga akantu, niba ari abadepite bate bazana amacakubiri n'ibiki. Ariko ari byo uriya Cardinal Fridolin Ambongo waje no mu Rwanda, hari inama yajemo. Yaravuze ati uriya Cardinal nyine wa Kongo, ati abaturage nta kibazo bafitanye,
abaturage nta kibazo bafitanye, abaturage bakeneye amahoro, abaturage bakeneye kubaho, abaturage bakeneye guhahirana, ahubwo abategetsi binangira kubera inyungu zabo nibo bakwiriye kureka bino bintu. Abategetsi avuga ni abahe bana? Ni bariya babona ibintu bigiye kujya mu buryo akazana ibintu. Urumva ko n'abandi nyine nk'uwo musenyeri, urumva ko Cardinal arabizi ikibazo gihari nawe. Uyu n'ubundi we nagasanzwe avuga rumwe na Noza na Tshisekedi, we hora avuga ati amahoro arakenewe hariya. Amahoro akenewe si amahoro azizana. Bariya ni abanyekongo murimo murwana bagenzi banyu, irifo ko muganira na M23, sibyo? Uwe noneho nibi byo guhindura itegeko shinga we yaranabyamaganye. Aravuga ati ibyo ni ibintu byo gushaka byo guswaganyi, urumva nimba itegeko shinga uko riri murireke. Kuko urumva Tshisekedi we arimo arareba, arakubita imibare, akavuga ati iyi manda reka nyirangize nziyamamaze ninde, sibyo? Usibye ko nabo batavuga rumwe nabo bakanuye amaso ebana bameze nabi cyane. Baravuga ati ayo wigize n'ubundi ibintu warabizambije, ariko noneho nabisaza ni babandi n'ubundi bamushinja kuba ntacyo yakoze ngo korwanda. Urumva ikintu kiri hariya, ikintu u Rwanda nimba umwana agiye akanyerera akavunika ukuboko, u Rwanda nimba umugabo akubise umugore ati buriya ni ideoloji y'u Rwanda, sibyo? Nimba umuyobozi agiye agakora amabara ati buriya arimo arakorana n'abanyarwanda, kuba banzo barwaye indwara y'u Rwanda. Rero kumbwira ngo aka kanya ngo ari amasezerano ngo ibintu ngo byahise biba amahwi, ntabyo mbona hafa. Biragoye cyane. Ndumva rero Kaya twagana ku musozo. Yego twakana ku musozo, ariko twibutsa abantu ko kugeza magingo aya ngaya imirwano irakomeje. Imirwano irakomeje muri Nord Kivu. Niko umutwe wa M23 genda bigarura ahantu hatandukanye, nk'ubu ngo ariko byatwara umwanya munini tujye kubabwira nk'ibice nko muri Rucuru M23 yafashe. Oya nta kibazo waje. Byatwara umwanya munini, ni hanini cyane. Territoire yose ni nkaho yose bamaze kuyifata. Kuko harimo urumva ni za Sarambwe, harimo Canzu, harimo Runyoni, harimo Kabindi, harimo Namugenga, harimo Bunagana, harimo Cengerero, harimo Bakaya, harimo Rubangabo, harimo Matebe, harimo Rangira, Rukoro, Burayi, Kiringa, Kiruhura, Karambi, Kitagoma, Mutabo, Buvunga, Kiwanja, Kitoboko, Gahunga. Ni henshi, ni ibice bigeza muri 66 kandi ahantu hazwe. Mu gihe muri Masisi hafi ya hose bafite ibice bigeze muri 20 by'ahantu hazwe cyane. Itukubitiraho no muri Warikare, sibyo? Kubitira Chimara garura amahoro. Tshisekedi byaramunaniye, reka abahungu bazagende babimukorere, ahubwo batinze kugifata igihugu. Oya ntago twavuga ko ikintu cya mbere gikenewe ni amahoro. Amahoro niyo akenewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu gihe abayobozi ba Kongo bagifite iyi myumvire yo guhora bashoza bavuga amagambo y'urwango, bashoza intambara, amahoro aracyari kure mu kwezi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane.